Zdravo i dobrodošli na treću TNT radionicu, to je title i thumbnail radionicu. Danas ćemo napraviti tačno 3 thumbnaila nova, malo se uduviti u titlove i udjeliti koji savjet. Naime, na thumbnail radionici mogu učestvovati oni koji su se prijavili za istu, to jest da se prijavili na newsletter YouTube škole, nakon toga vas pita na koju radionicu želite da učestvujete. Svake 2 sedmice održavamo po jednu. Dakle, sljedeća je 19.2. pa ko želi nek se unese u newsletter ko bude ovo gledao na YouTube. A sada krećemo, dakle, da ponovimo ukratko šta smo do sada rekli da trebamo poštovati, pa ćemo pogledati prijave i 3 thumbnaila, to jest 3 videa, popraviti, ispraviti, pomoći ljudima i youtuberima, mladim i starim, da naprave bolje. Malo manje priče, više rada, ne dime, idemo dakle na to. Ovdje vidimo dakle šta imamo. Sličica videa, dakle ona koja se pojavi u pretrazi na YouTube-u se zove thumbnail, jeli? I zato se ovo zove TNT radionica, title i thumbnail, jer prvo pravimo title i thumbnail pa onda tek video, a ne obrnuto, zato što su toliko bitni, utiču na gledanost videa. Dakle, thumbnail nije mjesto gdje ćemo pisati romane i tako dalje, nego ćemo se držati onoga što je, dakle, kratko, jasno i budi radoznalost. Drugo jeste da te riječi mu treba imati kontrast nad pozadinom, kao što znamo najbolji kontrast je crno-bijeli, ali može i žuto, tamno, sivi, recimo naranđasti na plavoj i tako dalje. I treba ubaciti neku sliku sa emocijom, najbolje je tog youtubera koji se bavi tim, ili neku sliku nekog predmeta na koji ukazujemo, o kojem se uradi u video. Dobro, u naslovu se držimo principa, zove se ORA, obećanje, radoznalost, autoritet. I znamo također da naslov smije imati maksimalno 50 znakova, uključujući dakle razmake. A to zato što na mobitelima vidi se samo tih 50 znakova, dok na desktopu možemo dodati, ovdje možemo napisati mobilna prikaz, a na desktopu se vidi 70 znakova. Da ne bismo puno kole pričali, kako kažu u Bosni, držat ćemo se tih 50 znakova, a ovaj ostatak od 20 znakova možemo iskoristiti najčešće za autoritet. Naslov videa najbitnije ono što ne smije biti, da video nema neko obećanje. Znači mora biti gledaocu jasno prije nego što klikne šta ja imam od gledanja tog videa. To je najbitnija stvar. To mora u naslovu pisati. Ovo ostalo, radoznalost i autoritet, su bonus. Naravno, ako smo probudili radoznalost kroz thumbnail, ne moramo kroz naslov i obrnuto, bitno da jedan od ta 2 elementa budi radoznalost, da spitamo šta je to šta on hoće ukazati ili ona. A autoritet, ako imamo autoritet u određenom području, u određenoj niši, onda taj autoritet pokušavamo uglaviti u title, u naslov, ili iskoristimo ovih 20 znakova da makar ljudi na laptopima i kompjuterima vide, na primjer, da kažemo da je video od strane profesora Nedima Šabića ili instruktora gitare ili učiteljice ili bilo čega što je vezano za video, što stvara autoritet. To je to za lako pamtljivo, ako išto treba upamtiti je to ORA i da je O obećanje. To mora biti. Dobro, idemo vidjeti dakle kako smo dobili prijave. Prva prijava nije ispoštovala ono što piše ovdje. Ako je, dakle, možete prijaviti video koji je objavljen već na YouTube i koji nije objavljen. Ako je objavljen, popuniš prva 4 polja, ako nije objavljen, popuniš zadnja 4 polja. Gospodin je popunio sva polja, a najbitnije polje koje je jedino obavezno naslov videa, napisao nemam još video. Pa nema veze što ga nemaš, napiši koji bi bio naslov. Stoga, nažalost, ovom ne mogu pomoći. Idemo na sljedeći. Dragana kaže
ona nema video kao što vidimo i kaže da je ciljna skupina njezinog videa mame školaraca, prvenstveno koji idu od 1. do 6. razred osnovne škole. Cilj njezinog videa je da pokaže mamama koje su lude od stalnog učenja s djecom kako im je potrebna edukacija o vještinama i tehnikama učenja, ne sadržaj na čemu se bazira škola i njihovo učenje s djecom. U tome im ona pomaže kao edukatorica roditelja o učenju. Tema videa je prava uloga roditelja u školovanju djece, edukacija roditelja, zašto i kako, i učenje ne mora biti mučenje ni za roditelje ni za dijete. Dakle, naslov videa koji ona predložila za svoj video je sljedeći: 3 stvari koje moraš znati o učenju da ne bi bilo mučenja. Dobar naslov na prvu, nije loš, mnogo bolji nego nešto kako bi rekao jednostavnije, ali može se popraviti. Vidjet ćemo kasnije kako. Poslala nam 2 thumbnaila koje je pripremila, to su ovaj thumbnail. Vidimo da ovdje ima puno teksta i da se naravno tekst mali i ne može na mobitelu pročitati. Ima neki kontrast, crveno na crno može proći i ovdje je stavila da ne bi bilo mučenje. Znači, isto je naslov stavila na thumbnail kao što je naslov videa. 3 stvari koje moraš znati o učenju. I ima jednostavniji thumbnail, to je 3 stvari koje moraš znati o učenju da ne bi bilo mučenje. I samo ako pogledamo, dakle, naša pravila, vidimo da ih nije ispoštovala. Dakle, prvo u titlu ima više od 50 znakova, a u thumbnailu ima više od 3-4 riječi, kontrast je ok, slika sa emocijom je ok. Da li budi radoznalost? 3 stvari koje moraš znati, pa bude, koje su to 3 stvari. Ali imamo jedan ovdje sad pogled na stvari, to jeste takozvana profesionalna deformacija ili kako ga zovu u psihologiji, tunelski pogled. Ono što je jako bitno ovdje istaknuti da je to za mame. Nije ni za tate, nego je za mame i nije za učenike. I to nije jasno iz naslova ili kako god da okrenemo 3 stvari koje moraš znati o učenju. Dakle, moramo publiku svesti na to na šta i jeste naša ciljna publika, kao što je i sama rekla, to su mame. Dakle, ciljna skupina su mame, nije niko drugi. Dobro, ajmo sad ući u analizu tog videa, šta možemo popraviti. Ovo je ono što smo zatekli i vidimo da kada saberemo ovdje ovaj broj znakova, evo možemo začas to uraditi, vidimo da je to 58 sa razmacima. Možda je ona brojala bez razmaka pa je došla na 47, ali ima viška 8 ovdje karaktera. I thumbnail je nažalost isti. Ja sam stavio ovdje jedan i drugi da imamo pregled. Ajmo vidjeti kako može bolje. Prvo što možemo uraditi ovdje jeste 3 stvari koje mame trebaju znati. Ne moraš ti znati, nego moraju mame znati učenju djece, već bi bilo bolje. Znači nije samo o učenju, jer ne uče one, nego uče djecu, zato su 3 stvari koje mame trebaju znati u učenju djece. I to je 47 karaktera. To bi bilo u stilu ovo. Zato kažem da ovaj naslov odličan pokušaj i samo uz ove male izmjene već bi bilo još mnogo bolje. Ali naravno može još bolje u ovisnosti od toga o čemu se zapravo radi u videu. Zato je jako bitno da YouTuber sam smisli naslov i headline thumbnaila. Može dizajner napraviti thumbnail, ali vam ne treba dizajner, pošto imamo našeg thumb majstora u kojem ćemo i napraviti thumbnail, ali ako treba osmisliti YouTuber svoj naslov, jer samo YouTuber zna o čemu će pričati, koja je srž, koji je cilj toga. Sljedeći prijedlog koji bi imao je na primjer ovo, jer zašto? Ovdje nemamo rezultata, jel? Sad pričamo samo o naslovu, ne o headlineu što će ići na thumbnail, nego samo o naslovu videa. Nema, ovdje je radoznalost 3 stvari, ok, probuđeno, možemo još to pojačati. Recimo, mame koje rade ovo, djeca im budu bolji učenici, jer to je cilj. Rekli smo ora, obećanje, znači ovdje je ispoštovano radoznalost, ali obećanje nije bitno, je bitnije uvijek da obećanje imamo.
I ako obećamo da će im djeca biti bolji učenici, odlično je i konkretno je da su tu mame u pitanju. Jel, na osnovu ovoga i naravno ovdje ovoga mame, YouTube će prepoznat kome treba prikazati. Mamama. A ako pogledamo ovdje 3 stvari koje mora znati u učenju, ne znam, mogu biti svi, može se raditi o općenitom učenju, naravno da YouTube zna šta ima u videu, šta je naša Dragana tamo pričala, pa će skontati, ali je još bolje da ima u naslovu. Ali mi ne radimo naslov zbog YouTube algoritma, nego zbog onih koji će dobiti video da im se prikaže. I kad YouTube krene prikazivati mamama, kad mame vide da piše mame koje rade ovo, odmah će se posjećati pozvanim, nego samo da piše kao ovdje gore koje mora znati o učenju. Dobro, može to još bolje. Vidite ovdje isto da znakovi, iako ovo ima 46 znakova, duže je. To je okvirno koliko treba imati znakova, to se računa u pikselima, ali nemojte se smarati s tim, idemo po 50. Evo može malo kraće, a bolje. Djeca čije mame rade ovo su bolji u školi. Recimo, to bi moglo biti. Ili kako kao mama učiti dijete bez stresa. Jer cilj je ovdje, zapravo, kad poslušamo video, jeste da se mame ne stresaju. Mame izgube živce kad uče djecu, previše se udube u to i Dragana njima želi pokazati kako će ih naučiti, a bez da sebe stvaraju stres. I optimalni titl, možda se može još i doraditi, bio mame koje podučavaju djecu ovako, nemaju stres. I sad imamo skoro sve. Obećanje, neće imati stres, radoznalost ovako kako li je to i nemamo autoritet, ali imamo viška prostora ovdje napisati u zagradi pedagog ili edukator ili šta već kako sebe Dragana zove, nema potrebe pisati Dragana i njezino prezime, da sad ne čitam kako se preziva, zato što u svijetu mama ne zna svako je ta Dragana, zato bolje napisati edukator ili profesionalnu oznaku toga. I možda može još malo bolje, mame koje uče djecu ovako, manje se stresaju. Eto ga, još kraće, isto rečeno, sad je pitanje šta Dragana kaže na to, da li ona to može još malo ljepše upakovati, ali definitivno ova zadnja 2 naslova udaraju tamo gdje treba, a to jeste učenje bez mučenja, za koga, za mame i tako dalje. Dobro, headline, pošto nigdje nema, a fino je osmislila ovo učenje bez mučenja, na thumbnail, znači ovo nam je naslov videa, title, a headline na thumbnail možemo napisati učenje bez mučenja, to bi bile 3 riječi i da bude jasno, pošto prvo korisnici vide ovo u thumbnail, pa onda pročitaju naslov, ne bi bilo na odmet da kažemo učenje bez mučenja za mame. Vidimo da njezin thumbnail ima ovu sliku i sada ćemo učenje bez mučenja za mame ugurati u Thumb Majstor zajedno sa njenom slikom i pokušati napraviti malo bolji thumbnail. Jel? Ok, dakle ovo je stav, gdje mi je pobjegao novi thumbnail, pobjegao na drugu stranicu, dobro, nema veze. Sada idemo to napraviti. Dakle, uzmemo Draganinu sliku, to je ovdje mama učenje, evo ja pripremio, izrezao njezinu sliku i sada ćemo u Thumb Majstoru dobiti priliku da napravimo. Rekli smo da prva riječ u prvom redu je učenje, pa ćemo to i dodati dok se pojavi gdje nam nestade Dragana. Halo, Thumb Majstor, evo Dragane, dok se učita Dragana. Dobro, Draganu ćemo prije svega pozicionirati gdje, nju ćemo pozicionirati desno, jer to je izuzetno bitno, dakle da slika uvijek stoji desno, nećemo ovo rame, možemo malo i smanjiti njezinu sliku, nije toliko bitno i naravno zamijenit ćemo stranu, jer ona je uslikala se ovako i onda samo kažemo krene horizontalno, evo ga, Dragana okrenuta, Draganu pozicioniramo putem ovih ovdje alata i evo ga, Dragana je tu. Naravno sad bolje bi bilo, ja sad ne mogu to napraviti, a mogu u AI-u dodati i ovo rame vamo,
ali to može Dragana kasnije kada se ona bude igrala s Stamp majstorom. Dobro, pozadinu ćemo riješiti, idemo prvo ubaciti riječi. Znači ovdje je učenje. Nećemo koristiti ovaj font koji ona koristila, sada ne držim radionicu o fontovima, dakle ovo je poznati Calibri Comic Sans font, prostite, koji je ono za djecu ili liči na njega, malo je dječji, ali nije nama publika djeca, nama su publika mame. I inače ima pravilo kod tih fontova kad se studira dizajn, kaže vam profesor, imaju 3 pravila za fontove. Nemoj koristiti Comic Sans, taj font. Drugo pravilo, nemoj koristiti Comic Sans. I treće pravilo, nemoj koristiti Comic Sans. Dakle, kako god okreneš, ne koristi taj font ni za šta u životu, ni za pozivnicu za dječji rođendan. Ni za šta ne koristi taj font, iako je primamljivo ako ne znamo puno o dizajnu. I vidimo, evo ja sam sad samo ubacio ovdje učenje bez mučenja za mame. Šta je cilj? Poisto, dakle, zauzeti isto prostora. Mi ćemo sad zamisliti da ovdje ima još ramena Draganinog, pa ćemo dakle samo do pola thumbnaila povećavati riječi. Idemo to uraditi tako da povećamo većinu. Evo ga, učenje, pa smo rekli bez, i vidite da sad moramo malo smanjiti ovaj razmak da bi moglo na kraju sve stati. Mučenja, evo ga, i onda dole za mame. Ovo za mame možemo malo tanje, ne mora biti toliko debelo, možemo još tanje. Evo ga, i to naravno raširimo. Sa ovim alatom, znači ne treba nikakav Photoshop, vrlo je jednostavno za napraviti ovo sve. Sad nam je ovdje linija 3 isto malo visoka, moramo mame približiti, zato ćemo bez malo razdvojiti i učenje možemo isto smanjiti razmak. Evo ga, učenje bez mučenja za mame. Ok, i sad imamo priliku da izaberemo neki, ovo je već dovoljan kontrast, vidite, pošto i ova slova imaju sjenu i tako dalje, sasvim je dovoljno. Učenje nam je se malo smanjilo, moramo učenje raširiti još da nam bude baš sve u liniji lijevo i desno. Evo ga, učenje bez mučenja. I sad je pitanje koju ćemo pozadinu. Pošto ovdje se radi o mamama, pokušat ćemo malo femininije boje, malo ženska, više za žene. Evo, ljubičasta je možda privlačnija. I sad je pitanje, možemo li još nešto podvući. Rekli smo na thumbnailima da kad je recimo crna pozadina, možemo crvenom pojačati neku riječ, ali evo ovdje možemo učenjem. Bez mučenja možemo učenje zato uključiti pozadini, reći da je neka od žutih boja, da vidimo koja odgovara i moramo paziti da onaj kontrast, pošto ovdje imamo dakle žuti kontrast, bijelo na žuto, a imamo sjenu, moramo pripaziti da bude malo drugačije. I ovu širinu pozadine možemo smanjiti. Evo ga, učenje bez mučenja za mame, sasvim ok. Njezine oči isto gledaju tu, da li možemo sad ovu sliku još malo popraviti i tako dalje, zasigurno da možemo, ali nema potrebe. I sad imamo ovdje ova osvjetljenja, jel? Možemo se malo igrati sa osvjetljenjem slike, da vidimo kako će ispasti bolje, jer ovdje nije baš najbolje osvjetljeno. Da vidimo, evo, da ne privlači previše ovako side light. Imate ovdje o vinjetu, možemo uključiti tu vinjetu. Vinjeta znači da zatamni nam čoškove. Dakle, kad Dragana napravi sliku da je rame ok, to je to. Nema potrebe mijenjati emociju, ok, ovo nekako i govori ono kao da se mama nasekirala i tako dalje. To je to, gotov thumbnail i ovaj thumbnail će sigurno privući više pažnje. Naravno sad možemo malo još ovdje razmacima se igrati, da to bude ljepše, da ucicamo što kažu u Bosni, da bude baš savršeno. Ali bez ovog ramena ne možemo ga savršeno napraviti, ali evo preuzet ćemo ovaj thumbnail
kao PNG i ubaciti da vidimo stari novi thumbnail i šta smo dobili. I naslov smo već rekli, evo ga, dakle vidite razliku, ovo se i vidi na mobitelu i jasno je, ova slika može malo bolje se još osvijetliti, ali sve u svemu ovaj thumbnail će zasigurno privući više pažnje, više klikova i svega drugog. I sad ćemo napisati ovaj naslov koji imamo ispod videa da simuliramo kako to izgleda u YouTube-u. Kasnije ko bude pratio YouTube školu pokazat ću nekoliko alata koji olakšavaju prikaz toga, ali otprilike ovako će to na YouTube-u izgledati. I kada mame koji imaju djecu i stresaju se do kuće ih vide ovo, mame koji uče djecu, onda će ova kombinacija zasigurno imati dakle više klikova, više pregleda i veću šansu dakle dati da na kraju Dragana proda svoju uslugu ili svoj proizvod koji ima da mame nauči ispravnom učenju svoje djece. To je prvi naš video. Idemo dalje. Sljedeći video je od Samira. Samir je već objavio taj video na YouTube, njegov kanal je Life Stories i pri ovomu je video koje je izbacio prije 2 sedmice, ima 76 samo pregleda iako se trudi i sad thumbnail izgleda na prvu odlično i naslov nije loš, ali naravno kad uđemo u dubinu možemo popraviti stvari. Dakle, trenutni naslov i thumbnail su sljedeći: njegovatelj u Njemačkoj, dvotačka, ovo ti niko ne kaže prije dolaska u Njemačku. Ja. I ovdje imamo 58 znakova, kada izbrojimo vidimo da je vjerovatno i Samir išao na 49, nije brojao razmake, tako da je ovo predugo, a thumbnail je izgenerirao sa AI-em, vidimo njemačku zastavu i Brandenburška kapija u Berlinu, glavni grad, vidimo njegovateljicu koja se brine o starijoj osobi, ali nekako ima atmosferu kako bi neko doomsdaya, sudnjeg dana, nekako sve tamo nešto propada, a zapravo je naslov kako postati njegovatelj u Njemačkoj, nešto što je ljudima pozitivno, budućnost, nešto što oni gledaju kad tome žele da dođu u tu situaciju. Jel? Dakle, dobro je, jeli, atmosferski sve, ali nismo do kraja promislili. Opet vraćamo se dakle na title, naslov videa i evo ga samo mali tweak, maloga. Zašto? Zato što nema obećanje. Šta je ovdje obećanje? Nema obećanja. Radoznalost postoji, ovo ti niko ne kaže. Šta mi niko ne kaže? Jel, tu je autoritet, nema ga. Dakle, nije ispoštovano obećanje, jako je bitno. 3 stvari, što stoji 3 stvari koje je ostalo od onoga kako postati njegovatelj u Njemačkoj. Ok, sad iz thumbnaila možemo skontati, ok, on će meni reći kako ću postati njegovatelj u Njemačkoj. Ok, tu ima obećanje, ali nema radoznalost i nema autoritet. Jer neko će pomisliti prije nego što klikne da je Samir ova ovdje, kako bi rekla djeca, teta. Ja. A kad bi title preokrenuli na najlakši put da postaneš njegovatelj u Njemačkoj, oni koji žele će reći ok, želim postati njegovatelj u Njemačkoj, koji je to najlakši put? I onda je to ili najbrži put ili najsigurniji put, ili zavisi sad tačno o čemu je Samir pričao. Ne mogu ja sad svaki video poslušati da bi došao do toga, pokušavam razaznati prije ovoga, ali ovo bi bio puno bolji naslov i ima 49 znakova, dakle stalo bi. Dobro, sad šta možemo u thumbnailu? Thumbnail možemo isto za to, pošto sam ovdje stavio najlakši put, headline je njegovatelj u Njemačkoj i u zagradi za 3 mjeseca. Ovo može u zagradi, ne mora, sad smo imali 2 primjera ja sam stavio, ali u suštini sve to stavio u zagradi najčešće ne treba, viška je, ali ovdje će podcrtati. Znači njegovatelj u Njemačkoj za 3 mjeseca. Fali nam definitivno
Samir ovdje, zato sam ja Samira opet izrezao i idemo Samira trpati u thumbnail majstora. Nazad, uploadaj sliku i gdje nam je Samir, evo ga, njegovatelj. Dok nam učita Samira, da mi kopiramo riječi, dakle njegovatelj, pa će biti u Njemačkoj, ali šta bi sada, na nama je. Dobro, dakle, dok ne znam zašto ovoliko vrti, nije sad toliko teška, da je veća od 10 MB rekao bi nam program. Dakle, ništa, to je to, sad ide rezultat, jel da prikažem. Evo ga. I sad thumbnail majstor, ovo nije bug, nego je feature, što kažu da ostane stari naslov, jer ako želimo mijenjati slike to, onda se moramo pobrinuti. Dok se Samir učita, da mi kažemo njegovatelj u Njemačkoj, onda za 3 mjeseca. Svima savjetujem da ostave ovaj font koji je ovdje, zato što je on na osnovu raznih studija pokazuje se kao odličan, zove se Montserrat, nema ništa veze sa WC-om, ali tako mu je ime dato. Dobro, dakle, veličina, da mu vidimo šta može stati, evo ga, njegovatelj u Njemačkoj za 3 mjeseca, opet ovo za 3 mjeseca možemo lakši neki font, možda još lakši, i nema lakši od ovoga u Montserratu, dobro, i smanjimo. Evo ga, sada ne bi stvarno zakačili rame, mi Samira naravno možemo skloniti dalje. Samir je sad na istoj poziciji gdje je bila i Dragana, ali evo Samira. Sad treba nam čitav Samir, ne treba, može Samir i ovako. Ovo je sad slika iz videa, naravno Samir ima vjerovatno i neku bolju sliku nego ovu što sam ja našao, ali pošto mu je ovdje, vidite, ruka malo odsječena, u Photoshopu ovo ćemo staviti. Dobro, idemo onda smanjiti u Njemačkoj i za njegovatelja. Dakle, uvijek cilj lijevo i desno poravnati da je isto. Zašto nam ova pozadina nam ovdje njegovatelj je u redu, isključi, uključi, širina pozadine evo je, i sad pošto je Samir muškarac i voli ove malo tamnije boje, uzet ćemo recimo, jer medicina je plavo, znači ne bi bilo loše da uzmemo i neku plavu, ali ono što se ovdje nudi jeste da ovu prvu žutu prebacimo u boja pozadine, da prebacimo u crvenu, njegovatelj u Njemačkoj, evo ga odmah bolje. I ono što smeta je što Samir ovdje sada nema neku emociju i možemo tu emociju dakle popraviti. Sad koja bi ovdje emocija pomogla? Prije svega ovo u Njemačkoj da malo proširimo visinu. Šta nam ovdje smeta sada najviše? Ovdje treba visinu promijeniti, je li tako je? A ovo za 3 mjeseca možda čak malo približiti, tako je. Evo ga, za 3 mjeseca, ovako. I sad Samir šta? Znači, čudi se kako za 3 mjeseca, da se podsjetimo, dakle, šta od najlakši put. Jel? Ne treba nam neka pozitivna atmosfera, iznenađen blagi osmijeh. Hajde da probamo blagi osmijeh, kliknemo i sada će AI, tam majstora, nasmijat malo Samira, nadam se, neće biti ovako ozbiljan, ne znam šta ćemo uraditi sa očima, sada ćemo vidjeti. I dok on to vrti, da ustanovimo šta još smeta. Smeta nam ova njegova kamuflirana majica, jel, s mikrofonom, trebalo bi nešto, dakle, bolje. Sad šta njegovatelji imaju? Oni imaju, dakle, medicinski neki svoju odoru i to što možemo naravno isto uraditi putem AI-a, trebalo bi nešto, dakle, bolje. Sad šta njegovatelji imaju? Oni imaju, dakle, medicinski neki svoju odoru i to što možemo naravno isto uraditi putem AI-a.
Danas je nešto internet strašno, nešto loš u Njemačkoj, kažu da neki Rusi nešto napadaju internet u Njemačku, ne znam šta je, ali mi ćemo se strpiti da vidimo to. Samir je poslao još nekoliko videosa, nažalost Samire ne mogu sad svaki video proći, ali evo odakle sam ja izrezao ovo njegovo, možete i vi samo screenshotati, ubaciti u tam majstor, imate ovdje ovo dugme ukloni pozadinu i on onda ukloni ovu pozadinu, ne morate to raditi u Photoshopu, a pošto sam se ja htio malo pripremiti za ovo, ja sam unaprijed to izrezao da ne gubimo vrijeme. Da pogledamo dalje, imamo ovaj video, njem ćemo se pozabaviti, 2 još od Samira, ima neko je se prijavio, ali je samo uploadovo thumbnail. Dakle, kaže ovdje, ako video nije objavljen, molim te popuni zadnja 4 polja. Nažalost, kogod je poslao ovaj thumbnail, ja ne mogu pomoći od tog thumbnaila jer ne znam niti naslov videa, niti cilj videa, niti temu videa, a kao što vidite to je izuzetno bitno. I zadnji je opet Samir. Dakle, kad završimo sa Samirom, bavit ćemo se još malo ovim drugim kanalom. Da otvorim u drugom brauzeru još jednom tam majstor, pa ćemo onda tamo u tom prozoru napraviti ovaj treći, dok se vamo Samir, kako kažu, izrenda, to je stručni izraz kada se nešto to radi. Ali vidim da server od YouTube škole je nešto opterećen, da mi neće da otvori tam majstor. Hoće, evo ga. Dobro, pojačat ćemo server za to, ali dakle nije do nas. Ok, dok se Samir vrti ne preostane ništa, nego da analiziramo dakle sljedeći video. Prijava je došla od kolegice i ona isto ima kanal Repeticija matematike na hrvatskom, to je za hrvatsko područje. I šta kaže? Dakle, ciljna skupina su učenici, znači ovaj put nisu mame ni tate, nego učenici osnovne i srednje škole ili njihovi roditelji. Ja bih predložio kolegici da se skoncentriše ili na jedne ili na druge, jer je pristup skroz drugačiji. I isto, da li je osnovna ili srednja škola, velika je razlika u tome koliko jednostavno treba objašnjavati, ali dobro. Cilj videa je više pregleda. Ok, tema videa je riješeni matematički zadaci, pa i jest i nije. Na kraju kada sam skontao, dakle ovdje se radi o hrvatskom poučak o sinusima, to jeste kako izračunati stranice i kutove trokuta bez muke. Dakle, uglovi trokuta i stranice bez muke kroz korištenja sinusa, kosinusa i tako dalje. Ok, i da vidimo, dakle, thumbnail trenutno toga je, kao što vidite, ovaj. Da sam ga malo ovdje pripremio. Evo vidite, znači piše u naslovu poučak u sinusima dvotačka, izračunaj stranice i kutove trokuta bez muke. Prvo imamo 64 znaka i imamo viška toga. Šta je zapravo cilj, rezultat, obećanje. Obećanje je izračunaj stranice i kutove trokuta bez muke. To je obećanje. Radoznalost ne postoji, autoritet ne postoji. Ovdje bi mogli prvi put primijeniti ono sa 70 znakova, ali što još više zbunjuje što na thumbnailu piše linearna funkcija, jednostavno objašnjenje. Čekaj sad, jel poučak o sinusima ili je linearne funkcije ili je izračunavanje stranica i kutova trokuta, jer oni se mogu računati i drugačije bez sinusa, baš čudno. Dakle, jedno drugo stvara za gledaoca, ne može u toj brzini kada scrolla, sad uzmemo da je učenik, ovo vjerovatno srednja škola ili 8. razred, ne sjećam se više kad su učili sinusi, kosinusi, scrolla po svom YouTube feedu i vidi ovaj thumbnail. Zašto bi nekog učenika, zato kažem velika razlika između učenika i roditelja. Drugačiji način ćemo privući učenika, a drugačije roditelje.
A ok, ja sam našao neko neutralno rješenje, ali zbunjujuće je. I onda ako i slučajno ga thumbnail zaustavi, u šta sumnjam, jer je stvarno neatraktivan, onda i ne prikazuje uopšte trokut na sebi. Ovdje se govori o trokut i kad pročita ovo poučak, svima odustaće, neće ni kliknuti. Dobro, šta možemo promijeniti? Evo par primjera. Prvo smo mogli skroz jednostavno rastaviti ovo poučak o sinusima, staviti na thumbnail, a izračunaj strance i kutove trokuta bez muke kao title. To bi već bilo ok, bila bi neka kongruencija u tom svemu. Ali evo par primjera, izračunaj strance i kutove trokuta bez muke, to je upravo to, pa možemo dodati najlakši ili najbrži način računanja, što budi određenu radoznalost. Znači imali smo obećanje da izračunaš stranice bez muke, kad kažemo najlakši ili najbrži način, budi radoznalost. Čekaj, ima li to neki način za koji ja ne znam kako se to izračuna, jel? I to je dovoljno, ispuštovali smo ora. I sad u ovom drugom dijelu, sad ću namjerno dodati da dodamo ovo A kao autoritet. Ja nisam gledao kako se kolegica zove, da vidim da piše li ovdje. Ne vidim da piše li ovdje. Nema veze, nazvat ćemo neka, ako je kolegica tu na čatu, može i reći ako želi kako se zove, pa ću ja to vidim. Ok, dobro. Dakle, tu bi mogli reći da, pošto je ovo 50 znakova, zakačiti još ovdje i reći profesorica, evo ja ću sad Ana, ne znam, Ana Tabor, evo, nema veze. Dakle, može reći da je profesorica ili nastavnica ili šta je već profesor, edukator, kako god sebe zove, može još stati, ako nije sad ime i prezime neko predugačko, da zauzme. Ali recimo prof ime prezime često može stati, a ako ne može ime i prezime, onda može prof i tako da je. Sad ovdje nije uopšte bitno ko je iza videa. Jel? Kod Samira je poprilično bitno. Ovdje kod mama je izuzetno bitno da se vidi da neki način da nije neko, da je to ta generacija koja također ili starija od onih koji gledaju, jel? A ne da neko mlađi, neka tineđer ga objašnjava kako podučavati djecu u tom slučaju. I ovdje sad ko je profesor muško ili žensko nije toliko bitno, niti je za publiku bitno, jel? Tako da može i ovako se skratiti i opet ovo je samo 10 znakova, 11 znakova s razmakom 12. Imali bi 62, pa bi oni na desktopu vidjeli, ali ovo je sasvim dovoljno. Dobro, i sad, pošto ovdje nije bitno ko je, ali je bitno o čemu se radi, onda ćemo taj trokut staviti na thumbnail. Znači, pravit ćemo thumbnail u kojem imamo poučak o sinusima i onda desno trokut i iskoristit ćemo onu našu strelicu da ukažemo na to. Da vidimo da nije slučajno se Samir nasmio. Blag osmijeh izgleda ovako. Nije baš to blag osmijeh. Kasnije ćemo se vratiti da pokušamo Samiru ili nećemo. Odmah ćemo to uraditi. Pa šta da sad radimo? Da Samiru mijenjamo. Ajde, ja ću samo napisati kako bi to bilo kad bi Samiru promijenili ovu, ili ja mogu preuzeti thumbnail, pa onda prvo ću preuzeti. Dakle, šta bi trebali ukucati ovdje? Vidite, server je nešto stvarno opterećen. Ovdje trebalo napisati majicu promijeniti u službeno odijelo njemačkih njegovatelja, na primjer. Ali da je ovako server opterećen, to je stvarno čudo. Ajde da sačekamo da makar skine ovu sliku, pa ovo sad kad bi primijenili, onda bi zaista se ovo promijenilo u neku odoru. Pošto Samir sigurno ima sliku u radnom odijelu, nema ni potrebe da AI to radi, može sam sebe uslikati,
ali ovaj blagi osmijeh je bolji nego ono što je bilo prije, ali Samiru treba jedan fotoshooting gdje on, ne moj Samire, bježat od toga da staviš sebe na thumbnail, jer najkasnije kad kliknu na video saznaće ko stoji iza toga. Idemo dakle sa dalje. Uzet ćemo ovaj trokut što sam pripremio i rekli smo poučak o sinusu ili sinusima, kako je bilo, da se podsjetimo, poučak o sinusima. Ok, dakle idemo u poučak o sinusima i gdje nam je trokut i ovdje opet treba 100 godina da se trokut učita. Sačekat ćemo trokut, evo trokuta, ide trokut. Dobro, bolje je da je trokut u bijeloj boji, ja sad nisam našao na internetu začas da promijenim, ali možda isto možemo i to kasnije srediti, veličina, da nam linije na trokutu budu bijele, da se bolje vidi, jel? Vertikalna pozicija, pa evo može i ovako, da malo uzmemo prostora, pa da pokažemo da može ovako. Pošto je matematika u pitanju, nije ova plava ni skroz blesava boja, a može malo tamnija, ne može zbog ovoga što je ovdje, možda je bolje da idemo na kontra. Evo ga, iskoristit ćemo sada kontra šemu, uzet ćemo naranđasto i onda poučak o sinusima. Idemo veliki poučak, pa o sinusima i sad možda o sinusima bi trebalo bi pozadina neka. I sad akcent boju, u ovom slučaju, to je greška, kako ću ja se to vratiti, moram na bijelu, da, pozadinu uključiti, sad bi bilo, naravno, evo možemo i probati da vidite, nije dobro naranđasto na crveno, nego idemo na neku drugu boju, vidite, ne bi neki se desio efekat, jer ovdje što bi moglo je neka plava, zelena ne može, jer zelena na crvenu, to zapamtite, jer slično tim bojama nije baš najbolje, zato što ima mnogo ljudi koji, evo ga, o sinusima možemo, evo, ovu ljučastu iskoristiti. Poučak o sinusima. Dobro. I sad gdje je ovdje sinus, mogli bi strelcu na njega staviti tako da možemo ovo gore visina linije ili poziciju, samo gurnemo poučak i o sinusima gore. Dakle, ovdje imate da gurate elemente gore dole, linija. Zašto poravnjanje, gdje se nastavlja vertikalna pozicija, evo i cak. I sad, pošto nam je sinus ovdje, moramo tu strelicu ubaciti, evo ubacit ćemo recimo ovu strelicu možemo dakle okrenuti i obrnuto, možemo je rotirati, treba će nam otprilike ovaka strelica, pa ćemo je smanjiti, dakle prvo je stavimo na mjesto koje nam je adekvatno, pa ćemo onda nju bojiti, evo ga, dakle otprilike ovako, možda čak i ovako, malo smanjimo, evo ga, poučak o sinusima, možemo i ići i direktno na ovaj ugao, to možda ne moramo biti toliko precizni kako bi rekao sa tim, ali nekada neke discipline ipak zahtijevaju to. Evo u ovom slučaju smo previše rotirali, idemo malo ispraviti, evo ga. Može ovako, poučak o sinusima i sasvim bilo ok da ovo sve ostane ovako, bilo bi bolje od onoga što imamo sada, jel? Gdje nam je slika, i ja se nekad izgubim ovdje, jer ima puno ovih, da li bi mogli možda još desno, ovako da bude jasnije, ok, dobro. I sad imamo efekte, ovdje nam nikakvo osvjetljenje neko posebno ne treba, vidite neće ništa jer to nije, i možemo upaliti vinjetu, ovdje vidite ne koristi zato što nije fotografija i to bi bilo to.
Nema se ovdje šta sad puno posebno drugačije uraditi. To je to, preuzmi thumbnail, nadam se da će sad ići brzo, ima screenshotati, pa ćemo i pokušati ovo riješiti ovu majicu ako bude moguće. Dakle, ovdje imamo ovaj thumbnail i ovdje kod Samira imamo ovaj thumbnail. Ako imate pitanja, sada je vrijeme da ih postavite, pa mogu ih odgovoriti. Šta se ovdje desilo? Aha. I vidite dimenziju thumbnaila, što je interesantno da je kod Samira nije ispravna dimenzija isto thumbnaila koju on meni poslao. Zato je jako dobro koristiti neki alat. Jel? Ok, evo ga, evo, i vidimo sad kad bude klika ok, sinusi, dijete ide sad 8. razred sinusi, aha, počeo sinusima i onda kažemo naslov, znači prvo ćemo privući pažnju na osnovu toga, jasno je da je o sinusima, nam kaže najbrži ili najlakši način računanja stranica i kutova trokuta i kliknut će, jer želi da zna to ako to ne zna. Čak i ako zna, ako je neki odlikaš, strever, možda zna kako se računa ugao pomoću sinusa, ali ne zna koji je najlakši i najbrži način, to jest radoznalost se budi, čak će možda i odličan učenik kliknuti da sazna, da vidi da nije to neki način za koje on ili ona ne zna. Radoznalost se budi, čak će možda i odličan učenik kliknuti da sazna, da vidi da nije to neki način za koje on ili ona ne zna. Dobro, ovdje nešto piše, aha, kao skida se još slika, nigdje slike na vidiku. Dobro, ok, ovdje ćemo ugasiti da ne gušimo to, pa možda kod Samira budemo mogli i ovu AI primjenu vidjeti. Eto, toliko o tome za danas, da vidimo kakvih ima pitanja i ima li pitanja. Pitanja nema, to me je uvijek najdraže. To znači ili je sve jasno i oduševljeni ste, ili je sve prekomplikovano, ja ništa nisam dobro objasnio. I dakle, ili je petica ili kec, nije dvica, trica ili četvorka kad smo danas imali tu školu. Dobro, da vidimo sada, onda da strpimo se, kliknut ću jednostavno na ovu primjenu, da vidimo ko želi da se strpi zajedno sa mnom, da vidimo ovu AI izmjenu, da li će je prihvatiti. Iako gore stoji učitavanje, nema apsolutno nikakvog smisla da ja se kliknem ovdje jer nije završio radnju koju treba, ali ja ću kliknut pa šta bude, bude. Evo ga, dočekamo, ako dočekamo nećemo. Meni treba majstor, thumbnail majstor, tako je Samir. Dobro, ok, dobro. Za one koji sad ovo budu gledali na YouTube, još jednom da ponovim, možete se prijaviti na thumbnail radionicu, ako se prijavite na newsletter YouTube škole, što možete uraditi ako odete na ytskola.com ili samo youtubeskola.com, tamo imate newsletter, unesete se i pitaće vas koji datum želite. Sljedeća radionica će biti 19.2. A ako ste već na newsletteru, a niste se prijavili, onda pišite na podrška@ytskola.com i recite želim se prijaviti za radionicu 19.2. pa ćemo vas mi ručno dodati drugog. A ako ste već na newsletteru, a niste se prijavili, onda pišite na podrška@ytskola.com i recite želim se prijaviti za radionicu 19.2. pa ćemo vas mi ručno dodati. Samira nikako da mi AI obuče. Evo, skinuo je thumbnail, znači idemo rasterećenja, možda bude čak i Samir gotov. Ako to bude slučaj, sačekat ćemo još. Dakle, to je to. Sad radionica neće biti beskonačno jer ćemo preći kako ide gradivo, jer vidjeli ste, prešli smo uvod, srednji dio i sad sljedeći video uskoro izlazi o drugoj sljedećoj temi i onda ćemo zapravo gledati cijeli video, ne samo thumbnail i naslov, nego cijeli video, pa ćemo raditi dakle uživo na YouTube kako bi se bolje moglo napisati uvod, kako bi se bolje moglo napisati skripta i onda ćemo prelaziti na cijeli YouTube kanal
da li je izabrana tema kako treba, da li su teme videosa u redu i tako dalje. Moći ćete onda prijaviti se za takozvanje roštiljanje, kako mi kažemo u Bosni, kad nekoga uzmeš na zub pa mu onda sve rastreseš, ali dobronamjerno, pa ćemo onda odraditi to. I nakon toga neće biti više ni toga. Dakle, iskoristite priliku, ako ste YouTuber ili želite to postati, prijavite svoje objavljene ili neobjavljene videose za thumbnail ili title radionice, za TNT, da naučite, da vam se popravi, ukaže. Meni je to jako korisno bilo kad sam bio u toj fazi i onda kasnije neće više toga biti. I onda će, kao i u drugoj edukaciji što sam radio, zvala se SEO škola, nakon što je završila SEO škola, 1000 ljudi žalilo se zašto nisu bili tu dok je to bilo uživo i tako dalje. Tako, evo, vi ste sada tu, imate priliku, pa onda možete to pitati. Kaže Samer, imao sam thumbnail majicu, ali sam ga zagubio. A ako se to desi, evo, možemo to prikazati. Odlično pitanje. Otvorit ćemo, dakle, potreban ti je samo stranica, a to je thumbmajstor.jtskola.com. Jel, za one koji nisu, koji prvi put se susreću, ovo je JT škola. Evo je, i tu imate newsletter, kliknete, unesete se i onda možete, ima i link za thumbmajstor na stranici. Klikneš na link i otvorite se thumbnail majstor. Sad, ako si zaboravio password, ima ovdje, ne sjećaš se passworda, klikni ovdje, samo je bitno da znaš koji ti je e-mail i onda možeš putem ove forme, dakle, sebi vratiti e-mail adresu i poslaće ti novi password. Password ima ovdje, ne sjećaš se passworda, klikni ovdje, samo je bitno da znaš koji ti je e-mail i onda možeš putem ove forme, dakle, sebi vratiti e-mail adresu i poslaće ti novi password. Ok, da vidimo da Samer dobio to dijelo, nije, moramo ponovo kliknuti, možda ovo bude brže. I nek smo riješili par tih tehničkih pitanja. Kad smo već kod toga, imamo i Facebook grupu koju isto možete pristupiti tako što odete na jtskola.com, a možete koristiti YouTube škola.com. Znači, kako god ga napišete, doćete ovdje, ima Facebook grupa, učlanite se u Facebook grupu, sad imamo 128 članova tu, razmjenjujemo se, neko postavlja radove, neko želi feedback, neko samo da pokaže šta je radio i tako dalje. Tako da možete se učlaniti, to je sve besplatno, isto kao što su ove radionice besplatne i možete to uraditi. I naravno nemojte dok sad čekamo, nemam šta pametnije reći, osim onih koji slučajno možda nisu se subscribe-ali na YouTube kanal, subscribe-ajte se, imate ovdje dugme, kliknete i subscribe-ajte ste, gotovo, riješeno, da ne propustite ostale videe. Inače, pregled svih lekcija možete uvijek naći ovdje, kliknete na besplatni YouTube kurs i ovdje dole imate, dakle, sve trenutno objavljene lekcije. Možete kliknuti, odvede vas na YouTube i kao što vidite, 6 njih je objavljeno, a 6 njih će tek da bude objavljeno. Dakle, još 6 lekcija i gotov je besplatni kurs i to je sve dovoljno da pokrenete svoj YouTube kanal i sve po dijelu gledajte redom, zato su lekcije 1, 2, 3 i kad sve nakon svake lekcije odradite ono što treba i jako brzo možete svoj YouTube kanal pretvoriti u gledan i uspješan YouTube kanal. Da, ima li još neki pitanja? Link, evo podijelit ćemo, dakle, link do thumbmajstora na chatu. Oni koji budu gledali na YouTube, sve imate u opisu videa, pa možete raditi. Kaže, Samir, imam drugom video sa uniformom, pa što mi nisi odmah rekao? Ok, pošto stvarno ne želim da zaustavljam više vas, sat vremena je prošlo,
Hvala vam na učešću, a ako Samira ovo izgeneriše i meni ne bude mrsko, stavit ću na video thumbnail da vidite na kraju ovog videa ako bude gledao na YouTube kako je Samir ispao u njemačkoj uniformi. Hvala vam na prisustvu ljudi, vidimo se ko želi na sljedećoj radionici 19.2. Do tada budite mi zdravo i dobro i ko će naravno sad jesti i večerati prijatno, pa se vidimo onda pri sljedećom priliku. Ćao, čao.